মোৰ নাম বিন্দিয়া নাৰ্জাৰী। মোৰ সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ আছে এটা, আৰু মোৰ সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ নাম বালিং সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ, আৰু বিঅ'ৰ নামটো হ'ল চন্দ্ৰমুখী, আৰু সেল্ফ হেল্পৰ নামটো হ'ল ছানফ্লাৱাৰ। আৰু মোৰ ব্লগটো পৰিছে ডাউলিগুৰি দতমা ব্লগ। আৰু মোৰ সৰু কৰি বিজনেছ আছে, এইটো হাৰ্বেল শ্বপ বনাওঁ মই ঘৰতে, আৰু এইবিলাক প্ৰডাক্ট চব গোটেইখিনি মই বনাওঁ ঘৰতে বনাওঁ। হাৰ্বেল শ্বপ, বডি লোচন বনাওঁ ঘৰতে, আৰু এইবিলাক কি কয় শ্বেম্পু বনাওঁ, আৰু এইটো স্ক্ৰাব হয়, আৰু এইটো ফেচ পেক হয়, এইটো ক্ৰীম হয়, ক্ৰীমটো বনাওঁ, আৰু এইটো চিৰাম হয়। গতিকে আমাৰ গোটেই ফ্লেভাৰটো 14টা প্ৰডাক্ট বনাইছোঁ আমি। এইবিলাক হাৰ্বেল চব গোটেইখিনি হাৰ্বেল হয়। প্ৰডাক্টটো আমি কিবা দূৰৰ পৰা আনো, কিবাটো অৰ্ডাৰ দি আনো, আমি চব বেচখিনি আনি পেলাই ঘৰতে বনাওঁ। মই গ্ৰুপত সোমাই পেলাই CIF লোনটো মই লৈছোঁ। CIF লোনটো 50,000 কৰি লৈছোঁ। 50,000 পিছত আকৌ প্ৰডাক্টটো বঢ়াম বুলি CIF লোনটো আকৌ ল'লোঁ মই। লাহে লাহে বঢ়াবৰ কাৰণে আৰু প্ৰডাক্টটো বঢ়াবৰ কাৰণে আৰু লোন ল'লোঁ, 2 লাখ কৰি লোন ল'লোঁ। মোৰ ইনকামটো মাহত 30,000 40,000 এইবিলাক ভিতৰত থাকে। তাৰমানে বছৰত 2 লাখ মান 1.5 লাখ মান থাকে। আৰু মই সেইটো সুবিধা হ'ল এইবিলাক প্ৰডাক্ট ইউজ কৰি পেলাই মানুহবিলাক ভাল পাই আৰু প্ৰডাক্ট বঢ়াই পিনে আৰু ইনকাম হৈ পেলাই আৰু মোৰ ঘৰটো চলাটো অলপ সুবিধা হ'ল। गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो जानाय HS आनजाद उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। जारागुरिनि गोविन्द बसुमतारी कलेजाव BSAT सेमेस्टारनि थाखाय फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय BSAT सेमेस्टारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गोविन्द बसुमतारी कलेजाव। बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि जानाय क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जारागुरिनि गोविन्द बसुमतारी कलेजा फरायसाफोरनि थाखाय एसेल' फिसावनो फरायसाफोरनि थाखाय मुं थिसननाय खाबु लानानै फैदों। गिबि मुं थिसनगोन 100 फरायसाफोरनि थाखाय माखासे स्पेशल अफारजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन होनाङै क्लासफोर जेरै स्पोकेन इंलिश, सेल्फ डिफेन्स, कम्पिउटार कर्सनि खाबुजों लोगोसे फरायसाफोरनि कलेजाव थांलाय फैलायनि थाखाय बेसेन होनाङै बास सिबिथायनि खाबु होनाय जायो। गोविन्द बसुमतारी कलेजा फरायसाफोरा गावनि गोसो बायदियै साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे गोबां थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनि खाबुखौबो फरायसाफोरा मोननो हागोन। आरो बे खेबनिफ्राय गसाइगाव फरायसालिमानि सिङाव फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद मिरु एबा आनजाद होनो हागोन। बेनिखायनो गोदानै HS आनजाद उथ्रिनाय फरायसाफोरा गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव बाङाय बेसेनावनो एडमिशन लानानै गोबां खाबुफोरजों गोजौ आरो गोग्गो सोलोंथाइनि खाबुखौ लादो। बांसिन मिन्थिनो थाखाय 9101784754 70022719299 97066808878 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो।